Season 1 biang ka Alnasrr o Cristiano Ronaldo dakaba kali oban khor sakaway pat ka jingjob bat yeb teng thep goal o Cristiano Ronaldo kaba ulanang jan shu syaka si hajar karir gol ka Alnasrr haga jingi kun persya ajung ka ya ka al kholot kalala aban khor ya ka nam job lang ba da lai lenot gol ya ka ba ya ka gol ka banangkong layo oban thep da o Cristiano Ronaldo haka menit ka basaw penyo kabalapan bu da ujo Felix bat ia usimekan ro kawe nakabanta ka gol ka baari ya ka Alnasrr kabalay pat layo oban thep da ukoman lang ba ka penalty kumta da ka jingjob jong ka Alnasrr kala pelong ya ka ban 1 biang haka title race jong ka Saudi Pro League da ka bakal kiusundan syaka kyrdan ka baar ka bakal aduna no menta ia ka Al Hilal satang lai point da ka bakal oban ka mai 10 point ka Al Hilal pat 10 point bat menta ka Alnasrr jong Cristiano Ronaldo kalala aban job ia ki jingil ka Saudi Pro League hadu sausin marbot kadba habangi phai pat nagaleng jong Cristiano Ronaldo manta ulanang kenjo shu syaka si hijar karir gol kata da kabaw luyo oban thep hadu khendai spa nrup hui karir gol bat sa setang live khendai gol yo ba un poino syaka thong jung kata hakasi hijar karir gol bat dalang baki arteli ki assist na ujo Felix hakane ka jingil ka ulalong kum uman of the match kadba habangi phai pat na ka jingil ka La Liga sibit menta kamit hakapor sibjish teng ka Barcelona kan saikun persya ia ka Elche da ka bakali oban tam point lupa ia ka Real Madrid si point hakami ikin point jong ka La Liga.